kuonania aini tukoragwo twi kindu na gutire saa na gutire to sisi ni kitu namba 2 mundu urerutira ati karaiko ona karaiko ni kega tahandu me haha ui hey haha 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 namba 2 mundu oikarite thi ageciria athiuruke Mount Kenya yothe oiheo ire gutoekaine cingikoimira atia tondu tanie ni kwirehe nderehio Nairobi na ngitwara studio with no godfather with nobody no riu kwina opportunity ya mundu oeno aine Jose Gatutura ena academy agutware kuo uthomithio urutwo kuhura indo kuina wega nitugukutariria kuina wega ucoke watuika polished wamenya kuina utwaro studio urecord your own music tugie na njata ingi tukinya guturi hamwe niguo ara marauga Jose ni kiboko yao Jose riu na inyui nigo support uria Jose areka atia na kumuhoera na kumwendithia wega. That is why tunyitanite aini othe na kambuni ciothe na heshimiwa othe wapi kelele wapi makofi ya Sir James Ekeguru. Listen, na kamwideo I'll be back. Sir James ekana kahanete mahuko ile kwa rukaria ndira haria chache na heka gurera gadu rero jolie JJ niona na maundu macio aria mona ga interview cia kwa YouTube aria mona ga interview